twins afro apart from cosmetics no also be on my or produce any what you also air tone to omu nyina na eba ana we ye titiri chire mu kakra very good because actually there is strength in unity. That's right. We want that collective power. I benya nipa bebre because upe say wanu ko bedwemu a bedwemu na say unya that collective power no me ba na say ebia cosmetics e wodwa so no. That's right. Mo amo ye de bedwa so yeah de badwa so e de bedwa so. That's right. Mo na mo pese mo hyemu kina na entity ni wie peye na obi epese obewura mu a. That's right. Obenyantete na wanse mo adwuma empempi obi honoma waye no ho se wakonye ska abie factory or ye cosmetics one product cry in the cosmetic betime kunipa sanity betime the skin cancer na ade aba etimu bese mo ma santete ni dimu na obi a oye sa adwuma ni bia na obehye sa ekuo kese ase na wanyantete nti ono kra no ebeboa bebre or the product kwa bonten na e wholesome nipa beto exactly. Okay. Okay. Macho ase. Na church mu say adwuma ye no chemicals na you use ni nyina ba ku bia ye dangerous and poisonous. What you say? Enti wa wo ye adwuma no ese onya santity na oti ase. Now you apply it correctly. Okay. Enti ubanya santity enso ye wo bi wa ha. E wo association no we normally many times you free amount for more nimdie e chemicals mo ye kan yade ye kura cosmetics not the manufacturers but the chemicals providers no be ba ase so make me be cheche chemicals no more dey ba no ni hu hia so odi be ye adwuma na ade and so we have all these backings. We have FDA in so be cheche or say so register because if you are in cosmetics and there's a no regulator no you are dangerous. Yeah. And we want everybody to be satisfied. So what I say, and because after all, these things that we do must go even outside the shores of Ghana. Also, Africa, you know, after Gnabe. Exactly, and actually, we want to make Kumasi the hub of cosmetics. Okay. Because we have a nipa bebri or Kumasi bebri. Okay. And a Kumasi funds no more person they be regulated. Nyama bebre wa dwaso enso any and also the sakra na e bedroom e bi nkofo nto niema exactly and people will lose interest in Ghana cosmetics. Yes. And mombra na mamu titia ebeboa mo na boa ye nyina na Ghana fo nyina na because obi on ma na say etimi ebi mu kofa niema free Togo enku bi on ma e say free Nigeria enku bi o ha Togo ada na Ghana yentimi nya ye de na ye samna yenku niema ye de esiesie ho no enimu na unyusu wie konya na nso oban ne ye mfita ne ho semsem ma me ko Mr. Amufa aja Amufa wo de wo na we host. Yes, right. Because ohane abai cosmetic ho production no ne ade no ete say wo Asante Mantema na mo members mo ye saying na de enti na ho ahia say obi tie wo no Asante Mantema na oye manufacturer and ne wo so obadwumadi ase kasa me da ase anopai na chia Asante Man Asante region enipa wa ha eye production no edoso obia wo ne fie eye na adwuma ofre wo mo say yemra ne enka ye homoma na ayedin enam se bebre eni certifications enti no ofre na osuro say oba no e bia na bibia to no enne ne man tesa asesa food and drugs for no and tesa tete na hunahuna ewom no and the woman eba no ma chrechere ye de yenye enti de yesre manufacturers e wa Asante Man mu ha ne say and the obia fa na nintre just more conference hall. That's right. Ye kwa akosua ade and the ye chere enku a ye de fa echire mo ni a chere lotions a nipa e de so se wo ye adwuma papa unsuro broni David enti no ye nyina ye mra ye nka ye homom omu a ye ma amenom ye nuan ma omu obraman a omu ye nkun ene ye omu da
ya la fesem na ahodo ye nyina no pay di otemen kan bia minim say akeka akere wo ba ye san bo mo nkaye o mu nyina amra ye nkaye humum united we stand ebi ohono ma enema boat me kosro obeti no obi kra ante anso no old price eno ana no oton se ye kan ye hubom na se chemicals wo kosro ya de to your platform so abun say chemical we ya meto ye no bia meto no last 2 weeks meto on 5,000 cedis and I drew 7,000 cedis and so if I produce we facility to so eso the cd ye money eto so said e be ya o my mu na mane e bo no kwa ye ton ye ma no e wo form pa made in Ghana products no bo ye ton no o de to production any overhead cost no name taxes no near far below as compared to the foreign products. And I can bet you most of our products match standards with the foreign products. And in the Australia we say nyina ene non ko pepe omumra na yen chechre ni ensua de ni enkoye adwuma papa da bi o ho a wonam kroma wo hu product bi a wadi boss wa no ho say subsebe we de enkoyi o mo ba nimdie ye mfa mo atri modern yabi meti hey e bia nimdie a me won enne no ma mfa bia ama obi na china nyame to ne nsafre me a me de ko enti o mo ba nimdie ye mfa mo atri modern ye be cheche ama obi ansa aka bi ye nyina ya ye adwuma papa e de asom Ghana ma secretary reverend ekwe woni omo churchfo enti no se bia me pese me be de mo ho be bataku no a ma ye hunu enema ba ko mienu a me pese me ka ho a ehia se me deba ehia se me ye on se untumi ngura bank a so obekọ e de ne bank no ka cho se ko fa o Ghana card fa we ba de mi account ma ana uko donku a amanyoku ye di constitution ma ye se register fie mienu good standing wa eko bia won nhyehyeye enti wo ye atwerɛtwerɛfo yi de Cosmetic mon nhyehyeye no amema obi abeka mo ho no ɛne sɛ say ye nhyehyeye de tiawa say wa register wo business na say wo want to cosmetics production ko a eno ane say wa frɛ and say so person obeka ye ho a uba just more ho a form so obe picking for 100 cities na wa frɛ enti first of all adwuma no ese se wo ye obi a wo ye adwuma ne bi se wo pese wo ye bi nso a wo ba ye do be hyem na ese se at least wo to me register with the registrar general so what register company esa say ye no Omanhene Cosmetics obedom yen ya obedom yen ya ye hyewu nkura ye boaw se wo benya FDA said ye be ya ade a wo ye enko ya be di mu nti ese wo to me register se mpo wo atinka so pese wo ye bi na wo register po a wo de bra ye betumi aboa wo register okay process all right nti ye need age limit dabi say be I see opani we this system so wo de wanyini dodo oh dabi obi a oba ne be man nim obi benfa ho obi a qualify certificate sembe dabi ni se omun kan you na certificate wo mo de agure na ya check so ya bo so ya say I was all the one SHS one degree one you don't need it ihe ne say ade kro na wo ye no waje ho ntete na onya mu nimde santete no na nemu koye ho adwuma no ti say opese wo ye cosmetic production a brabeje ntete no na free na kro no kra wo so betime tu ana because your products we are umpo why the jare a wonsra why na nsie ni fie ne bathroom your products we ho no ma your friend moving good uko dwa so a wo beto pe bai samre kra ne nku ne hu abehia pa de wodi ye utrim ama ehu ane niam free mu na utinyu afu ema ne titiriu ni nyina no ekoi na omate yedam asesem woku because ekoni wa there are no regulations obi aye de ope enti ne no nkro pepepepe na ma hyase ajo enye Ghana manta David obo hu ana
ye bo nyomo ho se ye be sha se 11 to 9 na ye sha se enti wa wo fi a wutie mi no owo pepa say cosmetic production will go into it almost bra ba wa sha se ma won krata sem ne niema bi nti ama enkunu grant mi mo ho dawuro untumi as obi na be ka cho sister we ni nku am yusu ye o ose ne ye abaji bi wa ha no emfa ho niema nsie ena nye omo na egwa akoka cha FDA say akwa oni yi mo nkochero debi omo kura be boa wa ma FDA atimi ama wo ahyenso abetimi ama waye watwuma ekuo no wa ahoden FDA age o mato eti wo ko omo enase a omo kura be so mu ama wo niema atoten eti afa wo ye adwuma a wo de confidence na ye vice president why what the FDA ni asem what the product ba bontena JN products Trinity Cosmetics and Reverend omo nyina juma no onsro enti won che da bi ma FDA nko edwaso nka say sa product we ya che no na ye ni David afi want to make an answer enti mesremo empanimfo no fi nkran num no potem na aba ma wo mo ba no ba no me ye kwa ko minim so ma bodawru o ma letters ni ade ba nema ni mu Ashanti region mo me yen kire wo mo say ye pentete ye pesua hunu makumasi de no kra na so nche obia we dey understand am to go ba be catch say ma magumani mase maka chom say kumasi de ye pentete ye padisua ne etimi ama ye wholesome product vice there na okay chat o my we dey edasipa na abribia mu a am say ye nkrofo no ana wana ne adwuma ni bi beti FDA pepepe no wan yam hyehye wan no cha hurehura no ye cho ye tade hurehura wan kan wan akomanto wan yam say o de bra libra betie betie free FDA for na nkasa ho no nso be say tie free empanifo no ho wo hu say adwuma na wo ye no wan nso peso wan boa wo e ma wo nso du pepe so bi a nso be hu say wadwuma na etumpo nti mo bia fa wo sro hye ni mu ya to nsafro bi bia say omra no wane emra mesua na de emane ye yi kakran se hwe creams ni lotions free Abidjan bana let's see a building a capacity ni said be ya yensu ebetimi because Ghana yusu eniema free Abidjan no creams and lotion ni dot pa eti e be stress e yemra ni mesua yensua ni yie ni yensua ya yensu de na dimu okay all right mama famusi ha na when himself more your preparation na traffic ni ntimuntimi kura enwura munko na odondo me ya ne a de besi bia no me ya sonso te a yemso yakoso abodawru anytime bia Cosmatic mo de madwaton de be ba ha no so ye be boy isi ade ya adamfo anesa erade nka mo nyina ho okay all right ya to adwumade no so afri ha His Excellency Atabuafo Ghana's Consul General New York ewofia honorable Trasemame na me hwe ni mu say honorable Kyoko Frimpong former DC Nsuta enso so ebeba beka yensa allegations of training of tax by political parties Koana ekoso we training ho we training crofo mopani jo mama say Ghana for to abama na oba or the Dr. Mahmoud Baumia or the Gabia Sarchedako or the Bunti Agufa Dunia Kuman Bakujina court. Esan say PDS or the dream. Hey, and then and also Kaho, not so young como. A probone coso, I cannot do sia. We shall say, voter register no voter card no, ever hold there. And you want to march show. Mom electoral commission penny lawyer sepoku ba ha enra wo de ato yanim say o card a yiro wa nyira yo uto abeyeye enwa so akọ police station ubo udi na wo mu a ya biometric no BVD no ye de oseti so de ye ya wo to aba e ma card a yira na card a unhu ngrenguran afu e Ghana for mom ye to aba nchen bibia ti de wo pesa o tu no tu no the obes or traso the obes or position or mra power no to abama no enya toko
o be jo mama na office na adwuma ne ne nsembo ne na probo aso wani a ko tim order number 8 Dr. Mahmoud Baumia Vice President na openwa ukwa order 1 no watim opala or 13 chada na mini maybe on gum ene omo aka no watu ama omo wenye ntokwa obisi obo free SHS wo bai obisi free SHS no ba the private school be kan wo shem kina obisi o the 24-hour economy ba obisi o the digitalization ba oba be ma credit score obisi o upgrade baby ayedu no wo se ekoyanim obisi da bi ye ka se ekoyanim e be pem enti me ye de friend resetting me sa de Ghana be gina baby ana me wo ama ehu se ye manipulate ama na gina ne naso ansa no akọ wei utie wi a e ya baabo vesi ade MPP for say NDC for training enkrofo mama be foment trouble e wa oboasenom ne ade sameja mfiso say brigadier what the atuo ne police soldier for ntade egu ni fie na nado de number say omra ma wi abanim enura meje electoral commission penny over santimantem haditi e say election so we possible but it is extremely difficult so why money and our polling station na ba no ye kan wie ye no unipa nya 40 na me tro 30 se no ha enko ka jobi si awia mama ya so nkwa didi o era tabo for akwaba Dibia boko. Oh, I don't mean. Ebe twaba na ina omudi atuagu ha, ena obi awia ballot paper kwa ha, ena ye debia akosha ha, eno papa no kasa wo ye Ghana ni akoda. Oso onu akra aba no, ye gu ha na ni hunu ye wo hunu se paper no, sei na tie. Ya lokino political parties di akire free gran Kumasi di eba. Omu di akire, cars di akire. Ye du ye sila ebobo wunya ye wie. Ya the police station ye kubia obo aba no ya twetwe wie no ya the ballot paper no kwa na manfo di ekire kokontokwa abra ya twro pink sheet na ye proof enti wunya teta eno de yakwa abom Ghana ha nyina na ehu sese na anyaaye wa ma pink sheet ho bai na say pink sheet ayira afa na akonam eko chinchin say mumfa pink sheet mra abra ye ma obi. You gotta get serious. Now, when I did it now, more than 20 years. Open your crabber. Now, boom to say allegations upon allegations. But there could be an iota of truth because election shenanigans are there. A choir will be fast where we are. A choir will be fast where I found near maybe so. I honorable Transina, a brand house, ye didn't go. A choir will be fast so. We have them, and it can be fast so about brandy a day. Yakodu Pempers was say, I cannot do see. Down and near by this time, on taking decision, I will have a little shock. Omo muye post aba, omo mubeka wanyaba. If it's a breakaway, a yesa will bought wabana or 2 years. Any wabana will pass ye 2 man a home by. After young cotia at 2 p.m. A 2 so ampa, Brigadier. Ni din kwa de say azorogo what the abech say o ma che tuo tema baby o mo ni ko ni pakro no o mo de na ma police fo afisa me jamfi abegina simpie so say esutware MPP fo mu training ni pass o medin semu no eno a national organizer in the person of Nana B lawyer Nana Boakye so say o mo so evidence say even oboase ebi mu so training we mu training omo ye ko wana odo do say ya na obia ni abre me afi we parliamentary elections ehu chan ni nyina parliamentary there will be shocks. I'm telling you baby wa obu on ma obelu so be obi anwanwa obi so be win e be obi anwanwa be fi say parties no concentration call crank beboa Ghana ye kotoaba e de na yetiti honorable yo media me moachi na machi enu akuko so be moachi
ebra aka etia na de aduro no nyina no yese esese ye bompaye se ade bekoso akye ya de nyina ye benya hoden ya kotu ya ba se omanma na unia se idru sabre ya na nipa ye fa se niema bebre bi ye enibre na enibre no so no wutra nye a obehwe no na okwa akogye yare okogye wuo okwa akonya asem eno na ya na yimu bebre bi advice se ye besre se abato se de usika aka udika aka ye no enye ntokwa asem na nyame nso be de be believe se nyame ene mahenie enenam se ne nyame edi bibia nso fa nipa so ni ti no edi ye nipa ene beto aba no se abato ye kwa kotui edi sifo no aba pen omo eko MPP fo aba omo wom di ato amagana fo ni nyina ne se esese ye hwe ni ehunu se party ni mienu kwan ene ebeba ebetimi abeboa ema ne ye wo ye nim no yetimi ahihye ni di atwam no de eko atwam se obia ekọ nanim eno no na ya na ye ne MPP fo ye kan upgrade no because edru time a esese ye hihye niema unua nia ewo ho a me pese me ma watifo no tie ne se ene wiase yensan koyechi niema ekọ nanim hwe edru bra bi na ukọ sabio ya trouble chi kakra idie ukọ office bi pa na hunu machines a ewo ho a nipa ba ko pe ene control a eno na ye ne ye hunu se no ye de bibi de digitalization no beba na digitalization no ma me twem mratwi ema manfo bi nti se ede ene na MPP fo ka digitalization no eye ekwan a ye fa so di dwuma ye de computer adase phone ene internet abefo so ene ye de ye adwuma eye tietie o ena brofo na ye tintin digitalization eno ena MPP fo hunu ye a na de edi kai esese ye Ghana card eno no o ye digitalization e se wo a wo di se adwuma no wo identity de atosubio esese wo so a wo di se adwuma no esese wo address eno ene ye de address system no aba ena enam se sika se mbebe mu nti no ye de mobile money interoperability eno so boa se sika se mo nhihye ye ebetimi di aba eye policy a MPP e de aba eye digitalization no so MPP de no ye de aba no eye digitalization okay na eno ni nchiremu no etienye bibi huhuhu bia say digitalization de but eno ene boama economy ultimate build the economy and this is my journey economy say sebio nipa kura wo kan sa on tiasie how na onte say enemre ya yeti oman mu a wiase nyina eco digitalizing Ghana hampo kura na ye ni akura ye si ye developing countries no ene akwada bi edi dwuma kura okuta mobile phone ene se uhie sika ebre bi etwam ananka ye nyina ye tumrika ko bank no enam se ye de mobile money interoperability na ya centralize mobile money for ye nuanom a omo hwe bank for mobile money for so momofo yi o ya centralize wo mu nyina wo one area wo betimi ayi sika e de free bank wo ko bank wo de abeto momo so betimi ayi wo momo no so de akọ at bank na wo abrochire nso a obi send sika kra nso de abrewa etimi ba no phone so straight yewo US yewo kanina just okodi line wo your friend say Western Union money transfer 3 days now on sankan ni nyina ye digitalization ni nyina build the economy kaya wo be fra wo be free wo be kokoduru adum wo time waste any other within a twinkle of an eye no where you see what digitalizer system it no ye a boa economy okay fuel a wo de be ko drain oman no ni nyina no e boa so ene wo betimi renew wo driver's certificate driver's license wo betimi aye NHI wo betimi aye at a point in school wo betimi dia to credit e dey go phone you so at the same time wo betimi so dia to credit dia ma is electricity that's right
eboa economy enti we no anya dia se yeka economy ni say economy no ye dwumedi a ye di a eboa ni pasetenem amen ye metimi ayede akonedi edi brofo no de ye be use brofo no kakraka but ne ntiase ye de bofom say ya na obi etia no ohunu say yes say na eniema no weko eti no ye ba beto abai eye policies de obi de ba obi programs enu na sesi ya edru eti na kakra abai ye besre asanteman ye besre Ghana man se babia eye nana adodankwa akufo ado ene Dr. Muhammadu Baumia wo di Ghana ababedro no die ye ku ekiri biewu a enye yie hwe dabia ne ya ne ye ka electricity sem ye program a Dr. Baumia besi su dua ne nyina de se menua se wutu kwa akọ amanonia ene eye gas ene fuel a wo de power ayiri nyina bebre eko solar energy ayo solar farms uduru district bia solar farm reduce electricity no bebre ena se fun bi ni dumso bi ni ade o say ye move e dey free baby a ye ko yanim enti no se obi tin job ka say MPP for wom timi yo tama na ye di free senior high school free SHS no ba ye ni anu ndisi for ka ti say enye ye da because satam kwada ni ye wo mu ko school no me di pass na e just about some few you na kadru 1 million those days obuka say enje ye dama former president Muhammad Bie na no ka say so put 2 billion a year over gongowura free SHS mu da ene ye gie nka kranka edru point bi kra no enam say net dan wo ho na no so ni ti no yetimi eye say mu bukọ edru sometime bia ye besa ma no kwada foforo akọ ya yen say na as speaking the data yen you just about 5.7 million children. That's true. Ah well. And na etimi awura free SHS mu. That's true. Na wonim say calculation kura na ya yen kire say anje ye kura every child be I spend about 18,000 Ghana cedis ewo akwada ba ko. Fisika kesi etisi. Na education there minua yen a sebio sebi preduasa ifre kurasi bebru baby no ifin kronketua oh say okay ifin kronketua mu kan kurasi ababedru sabre no akwakọ wie say eyadum bi mpo ene ma ye bebedu but in this case no utimu say ekwan na bie ediamu bia wo man yi mu because education there ohene say what education is the training of the mind ebe won say adwene ani adwene hu na de mo asini wani no kre Sompa FM na wonim say ubatu ahwe obi din di bakro ka say akwa wa hwame aso won chia me enam say wadwene ni su ni di no wani ni hu no enso ye tia sesi ayi sei ubatu be de wadwene ahwe won ye mebi kura wo fie wo de yes but won timi fu ani ehu sa papa na adwene ye training no to educate ourselves na ye hunu say ye nipa sabe ye tena wi say ye nya sabe we moa yen behave say moa yen behave say nipa na yen kwaye nim ene ha na etena ye na amoa ye ya ye kwa ha esese ha no ye ni yiye ni etimi as a nipa eno ene ne na nam so na ye de education free SHS ya yam and this for some yenka ye beka da ye beka because aboa o man no ebedru brebi no so obi pe house girl obetua ne kate say krachi ni a ofie because and the house girl no go far away because and and go for pay labor for cry ye kwa ni na ko school omo ko pay nim de na nim de so ne ye de chichire o man wuto kwa nim de ne ye de chichire o man edi ya policies ne bi no a akoye digitalization no akoye say free SHS no and electricity ye say ye de solar and ye de power Ghana no eyade a ye big programs are ye ever so na ukere sanso a menua de na esan haye bebre no eye say aban enwuma ne bebre no na aban sa wom tuto and aban decide say no this time you ma private partnership no emre mu mo okay na edru say ye budget ye twa sika ye kwa de decide say ye betwa about 30 billion cedis ne de ama private sector na on top na dwuma bi abai de ne nsewurom bi e fa ma private people no mo mfa nipa
yɛmfa Ghanafoɔ no ɔmo nyɛ adwuma you see ebire bi a atwa mu no na yɛyɛ ne sei ne yɛyɛ ne sei but yɛkɔ yɛ nim a yɛadwene kɔ no yɛhunu sɛ daabi PPP public private partnership ebe mu a ebetumi ayɛ dɛ aboa ɛno ne nhyehyɛeɛ a yɛgu so a yɛyɛ a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔman yɛbɛtumi ayɛ dɛ akɔ n'anim ɛdi ɔmanhene sɛ yɛgyina ne yɛka ne yɛsrɛ sɛ ɛbrɛ kakra bi a aka yi yɛn nuanom a yɛrekɔto aba yɛn yɛ adwene sɛ ɔman no yɛrekɔ yɛn anim no deɛ ahokyere kakra ɛbɛba saa na brabɔ teɛ na ahokyere nso a yɛba na ɛpagya yɛ deɛ akɔkɔduru baabi ɛduru baabi a sɛ wodwene na ahokyere ba a wotumi hu sɛ ebie wadwene mu ɛma wohu sɛ aha metena yɛ na amoa me ɛdɛ na mentua na mmɔm na menkɔ ha MPP yɛyɛ ready sɛ problems biara na ɔma yi yɛfɛsi biara no MPP na di solution ɛdɛ ɛtumi yɛdɛ ɛba ɛti deɛ me deɛ mɛtumi asɛ yɛ nuanom sɛ ɛda no duru hɔ a ma wɔ bia ntena fie sɛ ɔnkɔnkɔto aba yɛ bold na kɔkɔto aba na wokɔtoɔ no so no ɛyɛ Dr. Mahamadu Bawumia ɔda number 1 hɔ ɛhɔ ɛna Ghanafoɔ bebree ayɛ wɔn adwene sɛ ɔmo bɛkɔ akɔto because Ghanafoɔ epempuntuo Ghanafoɔ ɛhwɛ si yɛbɛku anim Ghanafoɔ nso so ɛnkɔnkɔba sɛ da bia na burokyerefoɔ na ɛba ɛna yɛyɛ ha deɛ ɛnyɛ ne saa yɛ kurom hɔ deɛ yɛyɛ ne sei ɛnso ɛnɛ na Ghanafoɔ bebree bi ti hɔ sɛ bio ɔnkɔ aburokyere da ɛnso nneɛma a wɔyɛ no ha kyerɛ sɛ wakɔ aburokyere eti difference bi anim nti deɛ ɛbɛsrɛ ne nyinaa ne sɛ ɛdidie mu a wɔn hwɛ na biribiara ntibi ntutu yie na on the 7th December yɛbɛkɔ akɔto aba no ɛbɛduru ne 8th December no ɛkɔ no na Dr. Mohammed Bawumia. When somebody says what's the digitalization Dr. Bawumia bɛba ebi mu raise concern say he is part of adwuma Nana Ado ayɛ genuinely na nipa bebree ɛbɔ Nana Ado aba so wɔ akwan ne hospitals na ɔmo wasisi ne ade but nka sɛ ahokyerɛ wɔ kuro no nti Dr. Mahmoud Bawumia yɛ ka so wɔ mɛhwɛ na onyina economy no so no ma ne mpagya ebi mo fi sɛ wa faili wɔ hɔ deɛ na woka Dr. Bawumia mfeeli ɔmanhene sɛ opɛ sɛ wo hyehyɛ biribi a asɛ yie a efie kura no sɛ woyɛ efie yie a adeɛ baako yɛ sɛ ohunu sɛ wobɛlay solid foundation na foundation na wole no utanya yie na wo de cement ɛne aboɔ ɛne anwea ɛde ma mason na sɛ wɔyɛ adwuma no na wo kokoduru na wo hwɛ foundation na wayɔ na wankasa obebusa sɛ na cement dodo a metɔ yi anwea dodo a metɔ yi ni nyina na ɛwɔ hefa but mason no onim adwuma no bɛka sɛ yɛ lay foundation na yɛ lay no ɛyɛ danya entimi emma Ghanafoɔ enya no 2 rosi unfortunate for us in the process ana ye bu o man no yenya problems kakra the past 8 years no odi free 2020 ebe ni mu kakra na yenya problems and the problems no so yenya ye no sabio yanka say na eye Ghanafoɔ nko anti omamu ni nyina na se wiase nyina esase ye so ye hwese ye be hyehyɛ ye de yi cause go focus so hyehyɛ wo mo de eno na nkakra aban no gu so a wo de hyehyɛ eti se na Akufo Addo ba ye no o Bawumia asupporto no na Akufo Addo enye mistake e wo economy no mkra wa build Ghana manhene ye nam yi nyina no se wo kɔ ba bi a wo ne ahemfu no bodwa a wo se ye kwan tititi ni nyina wo se ye kwan ye nsuo ye kanea wo mu ntan ka se ye botomu because they know say who develop oman a e say o make sure say with developmental structures ni adu nyina no wo be lay no good na wa make sure say wa sori no apagya e dey kwa say dollar e ba fom kakra economy no wotumi say wo ka dollar no nyina e play role e dey nti na dollar no e yesa nti e yesa no nyina ne say yen Ghana say yen ti bi ahwe ni anye production e wo internal production yes e be kra ne ma ba definitely e be ma dollar no the cedi no e be ma pressure e wo so port asemani ye kan no na Dr. Bawumia ye policies ni bia ye say e betimi am make sure say eye containers ni ade a e ba no ye hwe say 20 feet a year and say 40 feet be pro rata be make sure say flat rate eyi ni nyina beba ene kra de mobile phone kra na e be onu se e be digitalization no wa can say this time no omo di mobile phones e be ba no omo tax any ade no ye be hwe say at least omu yi mobile phones ho ne ma e betimi afiri ho kra eye policies are abided by ye develop o man eti e besre amafo nya akomapa
na wo mu say no matter what MPP and the solution ade ye na ma ye campaign say na no me catch say MPP for go so campaign pa me so ma hunu say NDC for so complain pa so them somebody is campaigning, somebody is complaining. All right, thank you very much, Honorable Akye from Pon. Honorable Akwaba. Mami entie won so sane oman no esiko mami entie won so. Yo, I'm say we shall see free. Complaints are yeah. Both parties they pass tax or more training crop for yeah. Omanhene say obi nka bibi kwa so said the media de bia me ba meka no sabi o krisusuma ya yetiti yen obi a former SU president kan e friend secretary ba ya sore pani Sompa FM asum yankopa abedu sabre ukoye politics a nya fi na wo nyam sum ye den e koto nchin enti na me de bia meka se basabasa ye wo amayo sigmuni abatu mu no enya de manage ho enti so na de bia me ba meka se ya to aba the year 2020 enipa enwotwewu ye mampani onka ho hwe me di ho ya pa ya meka se enu ntino na me bompa ye se abatu e betu yi MPP omunlusu se na ebe ya ebe nhwifi mu na ye hu die nti a e asade no esie me mpa ye no because enokura na ye cause say omunlusu elections no because o mampani o babedi ade na ye to aba enipa ngotwiwu na so nya nhwifi mu a ensesa ban no kura ye manet na hobi na nya no nko a ense menua gentleman o kasa no na de o kan say o mo ayi MPP ayi bi na ye mo monto aso o mampani dada kofo eno o kan bibie na anu ye o kasa na na mini ha na matuka kakra nti na hu me ache no kodi be week ne kakra na eho no mintimintie news no 7 o'clock no ya no msi this oye what do we call it Facebook you know streaming no ni ade nso time no ni ye time no na asenko okay na o say you was na me to aba that's right na eno na Ghana for ebehwe no mo to aba eno na studies aba na say pools aba nyina kire say MPP for ombelus fake for aka say ombelus Bloomberg for aka say ombelus na the entire ombelus ni say mo afeli Ghana for na no kura na sese mo kan na nka mo pacho na no pacho no a chopa no na mo pa no enye chopa kura mo afeli Ghana for pa monka no twentwe Ghana for say ade ya no ankoye say ye wo abibrem ha amai be say aduonum num Ghana nkoa na oman a ya mo agiti mamufo sika ye de abeto bank na mo se mundi sika de betua the only country in Africa apart from Zambia ebinsi Ghana da soja bay kura metna so nye sa de ne da abaya ya wo se me ye broke mini sika ya wo sika wo de abeto ho no wo bagi a mintua na no kura pa ho a sika no kura me sa ate so haircut ebinsi da abakosem wo ebinsi da Omanhene me de wo be ye kwai wo be si school wo be si Bank of Ghana yes e de your friend square bank square wo be ya de pa wo ye we nyina awie na se tumamufo sika wo gi na wo ntimi ntua na bi wuwu a wonye hwe amamuo bone no eno na how that ni friend say amamuo ban fantini wo se amamuo janjan because yanka sebe ye wei na bekuyen na no me a me nipa kama me nu yapani na accountant no call retirement na nsia Reverend Ade Collins from Pon me nu amedi na chi papa babo bra wo su wo TV so wo bebu wo man na samanfo so gu so a ni wo mu wu a
ebi nye stroke now see yan santo abama na meto amambo boni so no mambane kufo kasa no na oba beka bi ma na ba yinti na ni party nye Ghana fo nyina no kasa na o say meti si so oba kasa to the nation na mka say bi kasa o ye beto aba mo hwe sa bato no ebe boko nye say bi a mo meto ma o mampani ebe di akire ba umia na me ya na me kasa bi anya sa na obeka kra sa na okan sa na okan na say nya nwanwa so no ye MPP ni matu huni sa na ba ho aye man pa matu hu fo de party di power de obope me ka kire obi bia say ye beto aba the year 2016 na free senior high school manfo me say de bia meka no me see say nye TMB scholarship wa anka secondary school requirement me anko bi no makọ university for first degree na second degree enti obi nka say free senior school na mom no say de yesi ya no ne nko yie Jesus obi a ne ba any free senior school na so only secondary school say na on ka no kure na mom obi o ka no kure bia de e obeka chi o say ni ye no enko yie na ye NDC for ye see e ba de be ni yie obi a ye obeka say NDC for ba de be kam bia no onya no kwafo o ye torofo ne bro me say bloody liar because ye share with the students na obia ya wo tie mi bia ya ne bako free senior school bia secondary school bia nim say said ye si ko no ye. This is 93.1 FM ne say ye na hwe ne say ye be ni ye enne wo hwe o kwa kwaji sika wo banka ko hwe interest aya ye the year 2022 inflation at 54%. Abibram ha say amaya bienu num no Ghana ne etoso miensa Sudan and Zimbabwe pe da no wo de eche ye de ye sika wiase nyina emu ye hata che sika bia gise Sri Lanka rupee na say free senior wo say Rachel Ukraine won COVID obi obeka sa bia na anya no kwafo obi obeka say Rachel Ukraine won COVID na di o maye du de aduro bia na anya no kwafo wonya no kwafo da enu nti no hininto wo say abato aye betuwe Sagana fo asa to abade ma MPP a MPP fo mu Ghana fo si ye nipa kura wo mu ye si ye nipa Omanhene Yaw, former general secretary of the party. Adentra because one man say one more fairly Ghana and then Konko Manum and woman among to me papa kai Konko Manum. Omanhene winning Konko Manum. Any day. Aha. Say ya papa num. Unam na sisifia. Sisifia na Konko Manum. Omo friend Konko Manum. Oh ayi. Aha, but for Konko Manum. What say? Kempaluta nyom. Aha, omo frɛ Konko Manyom. Ah, okay. I don't ali people dey sisifia. So what green you say na sisifia na no ye dey to abama odi a. Make a kira wo say wawe. Mo di sisifia koji vote. E dey koji vote dia make a kira say wawe. Na say dey nipa ni afre na nya sisifia asemo. Ye gbetra mo ma na ahia nya sisifia asemo. Ankwada ni beje na me de ja said me man said me dictus so many ade sisifia no wo mo hwe bi so ate ase aha wo mo ntie bi na nya sisifia na mo di kope vote said Ghana fo ani asia bere na ne Ghana ye o man sansani ya ye de kodjon status wo ko babusi obi aso man because when you man sansani ye gibusia e de ye adwuma me businessman na oje bosia na de guru mede masia woko bank obi an ma bosia no bibio ena Ghana ya yo ma santani sense bosia ya gi ya de seti ya de ya mfa nye eti se businessman anasa gwadini wakwaje bosia free bank na ese se odi dugwa ma odwa no koso na odi akọ guru mede masia ye ka so odi aguru mede masia obi se ha ye kwa ho ye nka na bebri sa na Ghana ya ye Naka ye can mo yi mu finance minister mo pamo. Finance minister mo na mo pamo no. Senam na dwuma ye enso ni 92 MPs.
Oma de pam no sabre so no ase oma na wie Dr. Baumia economic crisis na iri nam kane ayi tema west was say dollar e for cities inti omampani dada e useless president ene de ni kunu ye de be de mintimi nka de hokai na mo sa sikasa ya Samira Baumia omampani abe de akire yiri ka ye na sa kasa ni bi na make dia ene nka ni kunu no kuro che useless What say one cast what can we? Aha, Mr. Samika Bidia, and quote useless. Anyway, what yes, yeah? Samika Bidia and Quanokro useless. Now, when you are to Abamano, Digital, eh? But I'm sad over Bano, not yay, Ghana, or Mampani, Dada, will see Accra Digital Center. Accra Digital Center, near Dada, and son of Mampani, a bedia Chilewoba. Near him in the area. Mobile money aye disika ba no money ade ade nyina no bibia ni wa kire so mampani obi san disika dia fro brochina ba o mampani abe de eche nyu no ye enyu no ye digitalization obi aye bi wi ati nyina obi aye bi eye matter of course e bedu duru wa ade aye aba ya obi ayusu bi enyu no de bai enye wono no de bai ba se si a so de wu kan economy anye yenti no so no de way mate mi wonya driver na mompoku mu unu driver e de ka akọ wo de akọkotoku nu mu a na se yi ka no e be si fo mu a afa de wo si mate ni ne fama ho de ba ne sa Ghana fo sabi o mambani dada wa kufo wakada samede na su Ghana fo nye de na sefo ya ni abi pa sa MPP fo adwene wo mo se ya de sisifia ebe dada nipa ami ato abama wo de America to wo say ya ni bere ya bere no enye sisifia asem all right honorable ya beto abade ti wo pa no mo ko opposition a obo ko kosua bibi meka to wo kosua nyansa na je sa asese be mi didi wo mo atem wo mo kosua bibi mra wo mo kosua bibi mra all right honorable na natural de mo wo mo hwe no ma bi mami tio yes system Dr. Mensa for so high number chichiko mami tio yes system you wo mu ICC no so me dika ka tro say Pacho pia mic no ben wa no kakra ma me setie bia no complaints ne die on be ye pa edru time a ye magana for ehunu policy a MPP for ye de ba aba be support de ye dru eni ba bia ye ko me ya na ga me pese me ni wo mu hia o mo magana for hunu se ye ba no ye dika ya ba mapam ye san aba but ye ba ye be ye wei ye be ye wei ye be ye wei uno omu hia o mu dia ne se ye be attack nia odi ade no ba ye anase government policy e normal opposition party bia no sa no wo but wo pe aban mu zo aba e se ye hunu de wo so no de ye den eba me tia se ye ya me ka se minim NDC policy ba kokura wo mu de eba anase wo mu de aba se no so na Ghana for hwe intiment to abama wo mu 24 economy Jesus Christ o de nka mema Mr. Akwe Okokwai nanka onchire mu kakra nka bebo ano nka ye betina ha nka the 24-hour economy no me se ma chere digitalization no bedi ma chere eye me free SHS na the current year se to ye yi ana me ka bibia ye pese ye public private partnership another policy aye de ana maka solar aye de ba reduce electricity eye policies aye dey ba betimi aboa ma yakoye nim so but almost so dia ne say na we anye die na free SHS no mu yo no enkoye ediye ne na eba ade amoama biema no mutimi eye friends advert more than 30 e dey attack free SHS president na Gaza those days no be ka say we use word be whimsical so kaya obi a ono pe party o person ba power ni di no obefa any means bia no Ghana should not go for free SHS under the whimsical promise of a desperate politician. Many nations in Africa have made such mistakes. And this for nya ho say look ye magana for atiase say the way almost omuba omu be ye ni no unua obaka say national health insurance ye ne ayi ye nua o ka mu atamos tam omo ba omo ka say ye ne ye ba na say national health insurance ne ye de ba
wɔn mo ba bɛyɛ no one time a premium unya tua wia na wotua wɔn ntumi afa saa deɛ na ama ɛnso ɛnɛ health insurance yi yɛsa koraa improve no bio ɛna free SHS yi so aba wɔn so ba bɛka sɛ wɔn ba wɔn bɛyɛ nie na sɛ de wɔn si yɛ national health insurance na wɔn promise yɛ no so wɔn ba wɔn bɛyɛ no one time premium a wɔn anyo no ɛsɛ sɛ Ghana fo hunu sɛ obia wo ba wɔ school obia wo ba wo ma wɔ kyire a wɔn bɛkɔ school bia no wɔn nyɛ very careful because NDC for there nyamini nipa nimni obu pese omu tumfuturo gu Ghana for bebree ani na omu hunu sesei enkwada mo so ma benefit from free SHS no esese mo hwe se ebetimi ato aso na munua no so a wo mo ba no wo mo so ba benefit wo mo ba emfie nan a ono former president Mahama eba bedie no yemu se ho se sanfie nan no odi be reform free SHS na eye sanfie nan no na die pa no odi ba be ya economy no said you no sika say atete apansam Ghana economy no said you esie gina yie na yegu so ye kwan e de manfo said e be ya ye ka be ye akobedie ene kohwe ka kwan ye de policy ba any drip na last ne ye de ba district road improvement project hwe de ye de ba a enne ukokura bia say e district bia mu a ubawunu say agofo start yi kwan na say ensuo tototo kakra na e delay na said ye niema esiko ko be bia ehimfo asofo nkrabufo obia hu se aban no oguso eyeyi na ye sika ene ye de ye eye fuel da ye togufu eyi no machines no no eye sika ye timi che sika no fa ngu obia bottom se je but ye se di ye development obia be benefit eno ni MPP ye policy ye nye party a ye ba se sika ye be cham obia se di say but ye di bibi be ba wo nso wasitram any will be I said okay say obi ahwe na sitrem no I hope say Ghana for so do behwe no ma compare NDC for time I want di dum so ba ye be sanko for nyuma e wo mai mu Omanhene so be kai a time na wo station ba kun me ba machine timi siso sa about your friend say but generator etimi siso sa throughout bo ba hwe na even kwa na ngusie nkwa na wo e hon kwa na nya seketwa enen kakra yeku anim edisifo anya ho se yensan fa oman no enhye omo nsa ena ne yebusa se wo di dum so no person omo sa de ba na yemuso omo se wo mo ba behwe na wo mo nkokọ getenkete na wo mo ka no eno no person omo de ba na ana se de bebiu edigana fo omo yenhwe ne ma bi yie na yehu so oman ye nyina ye dia ye kase yeku achi a emmoa NDC for enam se omo so kotra opposition be ye 8 years no omo for na da kwai bebree bi so person omo tumfuturo gu Ghana for ani but Ghana for the minimum say de yensi njare refre say de omo sika no ntino this for say Ghana for yare refre but I'm saying say Ghana for yare refre na mbom no ye hwade a ye hweche na yetimi take decision now Omanhene be tra no maka say on the 7th December Ghana for be kasa na ye hu say oman no se se ye hwe ne ye ko anim ye nsan enko ye chibio Honorable. Yo. Mami mra also nchen na mintiu. Ya nim de ye kwa nkanye bone. Ne mum de mum ma duro ya se Ghana ye company na ye so ye bankrupt. Just company na gu. Ye ka so ye bankrupt a company no asase ye tumu. Enti afa de Ghana ye beto aba ma MPP, NDC. MPP akọ ne company no mo agu no ye ba bebi. Ye ka se resetter de ye pese ye kire no. Company na gu. The Ghana ye company na gu e bankrupt. Said ye unim no say ukoba bosia na bro so na untimi ntua. Ye say file for bankruptcy. And na Ghana mo MPP abaya da Roma. Ya file for bankruptcy. Ya say no company no ye gu no. Research no ye kana eno no. Sa fe de ye bebie company no ni ye ni yie. Na Ghana for na kasa o. Afro barometer report CDD nanu ya omuye ohamu nchichemu aduasia num wo mo se amamu onu nkoyie sanse sikasem no nkoyie na dodo no aso sikasem na nkoyie no mbere ho ato aba eno no mbere ho ato aba free senior school ampa said me kan 2016 mo de campaign ena elections no be 900,000 mo di BT NDC for Omanhene sa na tie almost 900,000 yes sir yeah but to about the year 2020 no yeah free senior school no yeah have see no na swati
no be some side intra the entia so ate ne say said ye wo mo si ye free senior school no enko ye na bato e beto yi wo eso be sa ate mo lusu embo obi ehu say free senior school na mo de ye campaign no nya no nko na bebo mo na fe say asem amo ka ya enya no kura say ndc fo ba betwam no sabi dise nipa mo ya tetikwa na beje adie nipa omo ya tetikwa na beje adie obi a ya onya tetikwa bi ya no asem amo ka no onyi ni da enti obato aba no say ne fata na mo lusu na mo ko opposition a mo akosua nyansa sabe mo akosua bibi mika se nyansa de na bibi di mu ate so de atedie no anti me de me masesa no se de me kan me kirem se me pese me kan sa na mo kasa no all right honorable o so oni machia de mika sa no me pese let's move on right amampani mama oye obi aya wo wo anisuade hunu enu nti no se wo di 24-hour economy no eba no na 24-hour economy no obi anim se ba ebetimi aboa ama omani sikasem akonanim ye betimi aye no ma bebre a ya sa abre yi yakra afa betimi aboa ama nipa ya omuni adwuma mo ba befa amamuo no na unemployment here about 8.4% ohamu nchichemu nwotwe ani kakra and then unemployment rate no eko 14 na je say ohamu nchichemu edunan enti se enu nkoyie se yase ye beye 24-hour economy no a ebetimi aboa ama adwuma ya enipa ni nie no bebrebe nya adwuma afa ye bema business support ni incentives womo a ya 24-hour economy no ombo mo adwen so mbeboa ne ye aba no beboa omo ama adwuma na timi ayede ya tumpon enya no nko a ebema resources ya use no say ebeye optimum utilization of resources say bibia ya use say eye enipa ya fa say eye enoma ya yedi eye adwuma ye behwe say ni nyina soso no ye be le pepepe ya enye say bia ye be waste bibia wo mu enya no nko a ye behwe say security ye betimi aboa because no na ma 24-hour economy na nye ye me ana me was store bi wadum e wa ha ya twa ni mo okofo frempon kane ne ye what do you call it information center na a life e wo shop wo 10 o'clock adum ni abie na ho de betumi abie ni shop 10 o'clock wadum because me call Morocco quite recently about 10 o'clock shop de bre ni abie eno ne ye pese ye o 24-hour economy be bre ni se uko elsewhere Britain num America num 24-hour economy ya adwuma na se de no ba na afa anadwo yatimi ya adwuma ama adwuma timi abu abaye ho atoye a bebre wo munim se ya adwuma ya eboa enso yesi yentimi mfa ama na adwuma omampani dada mama oyo obi ya woni zuwasi no wono no de Ghana Infrastructure Investment Fund buy ya na yenya bia ya de agenda 111 enya no nko a wono ye sinking fund ya eno omo ba ya omo yifiri ho a ene omo de yaduri wono no set up stabilization fund ya eno na kebet mi aboa ama ye fuel ni bo nkosoro omo ba ye omo de akosia wo a akwaje bosia the year 2037 ena sa bosia no ebekwa wieye ena de yaduri wono na Eden Bank wo hwe se ye benya sika ya de ba aduma woni so de huno woni suade hunu woni nipa ya se so saiba wono na terminal 3 wo ma ya building ya ene West Africa has say upe airport terminal ya di mu pa untimi nyi terminal 3 mfiri mu wono na tema port expansion wo ma ya tema port aye one of the biggest in Africa wono na University of Ghana Medical Center wo hema ye si ye Bank of Ghana Hospital ono ma ye yi bloss ya wa ya wo se edo ne beboa ama enkodai free senior school yatimi adimu ya no abayi ba ya ode agu ho no oba wo se ni nyina obehwe se obetumi ya complete se ne be ya eno betumi ya yie dum so wono na wo solve ye sa dum so no ya se wono na ode ba ya na rather no ono na wo solve ye omampani dada mama na solve dum so wono na dum so no yifiri ho e sanse wono ode American plant ba ye kapa ba ye senpa ba ye asogri 2 ani amandi
ɛna dum so no yifiri ho dum so no mampani mamma da yifiri ho nye ono de baaye ansa no wo ba no na wo ho o mampani dada kofu abreso dum so baaye no na akosomo asofo no do mo kwa ese yankobɔ mpa ye mansuo mra mu but ono mampani dada mama de oye ene se esese ye nya plans aye de be adwuma amari plant eno na na no ye kofa e de ba kuma se heya ya na power yi agina so yi obi se ono na afedi o ma power agina so won di graph say American na ya rapper for me na me di jakaka what ya say no wie ye no so no say atuabo gas 1 million about $2 million eno no sa plant no yemfa power sa sa gas no yemfa power sa plant yi mafu no ana say energy nebo omrafom na hwan ena anisuade hunu we say wo na watimi aboa madu so no kwasha no enti was people have been unfair to him so one no the body for him by obia nim say energy sector na investment asase ye ho no over the years no previous government ni enye but one mom na dum so omampani dada mom na dum so no oso ano enu na hia se eto abama no nya no nti na ese ye ma foforo tena ho de hom de o ma ye duri okay ono na so ba that's one no onim dia o du sua hunu o experience ya obetumi asomu thank you very much mami ni jakakramra Javin Bank for enya mfie aduanan na mfie aduanan no mu no wo mo edino for fidani ye wo mo ena 2023 ye ajaji wo mo as the best rural bank of the year your ball mamba super omo your savings accounts current account dachinti account opese auto shares Javin bank no ye nti ube usika kushemu abeboa interest rate ni loans no fixed deposit no money transfers microfinance mo kam hobom na mo meje bosia no omo di hu djuma papa opese ye befa usika wa yiase oye wedding afode na wo bo ni nyina no ye shede di sa djuma no edema VIP cash collection oye CEO kase ebia opese ye di car befa usika no so free na be ye ni nyina ye free your number is 0271 409340 0271 409340 and 0579 792712 0579 792712 Asante Gabe ena eye headquarters ye wa de shimai fu be so asepeti pompa nkro no onwe Roman Hill Magazine Road Aboaso Jabin ne ajoso nyina no obehu yen Alaska Star Yawa Edum Yane Prudential Plaza di hwanimu first floor Mrs. Anoche Plaza hope UPP foam papa artificial grass carpet PVC floor tiles plastic wardrobe in center mate decorative watches ni flowers papa bi sofa cover best lamps modern TV stands would on TV backlight best press different designs and sizes king size ni queen size ni a single day nyina ya wa blind curtains ni wallpapers different kinds efa enye inferior empa ya dia ne se wa ba Alaska Star Enterprise and circle tiptoe lane to do ye ne MTT the office and Echo Bank din hwani mu anopa puso ahoma 056 0256 330075 0256 330075 and 0200 281080 Altar of Grace Roofing Alo Zinc Roofing Yetombi Aluminium Secular Roofing this outdoor and IBL Longspan Sebase opese be inspection e wo fie na yema estimate any otika de be ball dinosaur waboso anye ye opese be roofing ofre ya be ba any other roofing services nyina ubehu ye wo himfa ye ne Frimby complex ahonjo sokoban kwanso di hwanimu ye number no e 0598255187 0598255187 friend na dia joche nkomo Digitalization health clinic osa adokro wache mesrew wakasa wakoya ma unoni ade enkwa for the Digitalization health clinic e was second floor Wallace Towers the Chamsu Kumasia friend was 0245 118434 eba osa dia dimpa 0245
118434 0246 744 744. Royal House Chapel, Latter Glory Temple. Yeah, the Father's visitation no basu on the 20th. And right next year, 22nd November. Apostle General Sam Kranchankra, Nemu Eba Kumasi, Reverend Obeda Ajima Rebra, and Ajima Diesin in Naso. Your guest speaker, your Bishop Elvis Kessie, Victory Bible Church of Boakye, Noane Shasia, and Nejuma Dien Twaso, Ewo, Latter Glory Temple, Kumasi Pankrono, Fahushem, Numre Nunsia Biara, Until Bibiasia for 0242 2853337. St. Andrews SHS, one of the best private SHS, Ghana. SHS 1, 2, 3 admission is in progress. Oba, you found general arts, general science, home economics, visual arts, agric, and a business. You are asking for Suban Kasim Dunkan of it. Says you are signing so and a new Dubiasi. Branebe show and this idea 0244 696911. 0244 696911. Opese oye courses be a quick courses are global ICM bebrow. A dear courses na make a UK online courses are a qualify 235 countries so bit menya a juma opportunities are hold. Yeah, human resource management, logistics and supply chain management, occupational health and safety, first aid, public administration, business law, security and risk management, project management. What the answer so you be a degree or HND diploma holder. And that's how you Jumania or Juma 5 years. Airport runabout here, Sepekwanso. Your number is 0209 0209 661 720. 0209 661 70 and now 0207 891004. WhatsApp line here 0244 764 797. 0244 764 797. The phrase 0209 661 720. Bread of Heaven International Ministries at the Juma Diesron. Oh Lord, remember us. Basso Apostle Eleka Emmanuel Donko, other apostles, Apostle Francis Ajinasari, Archbishop Charles Ajinasari Nemu, Bishop Raymond Aqua, John Benjamin Udro, Reverend Robert Ampia Kofi, Apostle Dr. Emmanuel Kwamina Donko. Juma Diesron on the 25th of November. And now watch you could see when compared 30th. It was Sapphire Gardens at Tasmanso, and you know Biara, says your Honefa Hodum, of Sisia Dra, and then Med Point Pharmacy, Ade Akye Abia, Oba, ovulation, na or fertility rate so from a balance mood, and no both which I was menstrual cycle, then you know, suye, a feel boom, sa, a yellow yak cramps, I would do, libido so from no, we here offsist, a Med Point Pharmacy Limited, Diaba, your Medma tablet, man penny, and a Medma suspension, yeah, anti-malaria drug, and Mamofra, Fred 0596 607 858 0596 607 858. Then you have to change more. Rubat lubricant. The winner isn't the one with the fastest car, but it is the one with the strongest engine. So engine a bit me jinaso then cranky we hear Rubat lubricanta, the trusted engine oiler. Ghana marketer will be a jatum 10,000 miles after each oil and san was sano cressico obuon ma with the oil guma and check ultimate come miles be share your OW20 advanced fuel economy, your 15W40 for diesel car users, 5W30 for all weather condition, and a SAE50 20W50 cars I would do lubricant no fully synthetic, truck owners, truck drivers, taxi drivers, Rubat Abamoba, Saupe lubricant, oil papa de gu enjima, Rubat lubricant, Freyo 0592 350 916 0592 350 916. Rubat lubricant, always the right choice. And I'll pay me Kamfu Bay Potamawa fixed deposit, savings and loans, papa, Bank of Ghana, Giatum, Ghana Deposit Protection Scheme, Omame Krata, Idia Dance here, 91 days, and I saw your investment 3 months, Obeso ye 6 182, and our Fimunina investment packages no dewa.
make count Bayport at the amount your future now. But more than 055-811-9281 055-811-9281 and 0244-872238 na ye nima no 21st clinic expert in sciatica say pain say free will see achi e sane afa woto ase akope monentri na edi unya no 21st clinic oba ye be ye free ho de amount onan no asa entini no aye dendendenti amount pace bra yemfa vidro kan na yemfa lab yemfa scan machine treatment ahodo encount free 0540311311 0540311311 Kengen and Magic drinking water ensure ye 8.5 alkaline and not just say yadie ntimi ntina onipediem abra wonu musui diabetes no pressure no ni nyina be reduce and normalize kama ebedu baby kwa no wagya wadro nom e antioxidant e free nipeduanim e ma body wrinkle e ma optimal hydration da bia nsuo wo mu enti won komo aho dendenden brema UGC Tafuni Road anabawa route ho ne wo for 0241 449191 0241 449191 nsuo be na mekan Kengen and Magic drinking water. Na bibia ekoso. Time herbal mixture. 3D yadi ahodo trati say no. Unya time herbal mixture no ma. Ebe malaria fever no. Loss of appetite did I wanted there. Any general body pains no. Ni nyina ho. And ne ope edru ku malaria make for time. Afei time HH so and then the capsules no. Unya ma nkomo ahoye den 0244 417669 3A Herbal Center. Coco no ebe free ho waist space piles constipation ni nyina free ho ope bia colinac Danny Misty ukwa ose me pe 3A co capsules 0546107107 yawe chicken and a BBC Boris B chicken yeah broiler ni layers your food thigh wings breast gizzard ni nyina bi obenya bi ato your food chicken ho Bantuma High Street, Aswasi Market, Santase Roundabout, Poku Trade Nedum, LG Mall, Top High Tech, Shell Body Junction. Say a bat chicken. Oh yeah, a year. Oh yeah, fufu na wo bibia Chop Bars Restaurant. Mufuma ninche BBC Boris B Chicken. 05444453 05444453. Yas toothpaste and toothbrush. Your Total Care toothpaste. Your whitening toothpaste and your herbal toothpaste. Whitening toothpaste no a mouse in your fita. Herbal toothpaste a protected layers out. A what was cinnamon and what you're doing. Total Care no a cavities germs and was saying kaka ni nyina no a free honomo. But more so could just obebusa the caring brand for a caring family. Yes. I've Tony Sack Electronics. I want to do birthdays in a blaying. Happy birthday to Edna Ochre from your friends at Sompa. Edna Ochre. And there you are. Okay, Edna. Okay. Happy birthday to you. How are you, Edna? Happy birthday. So Brittany, also swawada and net, Uncle DJ Mystica. Afe Monica Emchi from your husband Michael Dunyo of Kenya Adumem. Millicent Kasua Beko. Final year student of physical training can your birthday and also Kwame Swatchow. Dr. Sechia Dubia of Amstead from Fremont of Genesis Radio. Mrs. Dorothy Usu, wife of CEO Tiasika Rabank. Happy birthday to you, Mrs. Dorothy Usu. Afe Efia Boakye Yadom or USA. Imasio Motrinkwa. Madam President Jewa Kodie, Moms Preparatory Academy. Say Ransford Seo Motrinkwa. No. Tony Sack. Fridges, air conditioners, washing machine. Ya started Xmas promo no. Ya tete so say who microwaves, rice cookers, blenders, kettles, theaters. Brabe told the Bibia and Koso and fa and mouth. Okay, your final words. Na me mam pejamu. Yo. The ohane say Ghana 4 years almost say abai wedi kamo. Enti ebrena so say obi a ya yedi wako prison. Nessa brasso say a baby you obi en house say ensan fam nkotum bio enti prison no de yakwakoto ebrena so say ye de ye ho na Canada Japan sem ben wo kan wo say wo mu abai we say mu mpanimfo wie sika aso wo kina bi ani ho na baya ye mu mpanimfo wie sika aso wo kina ni ho no ne ensan to amamfam wo mo no mo na ho
And you not just say, she's the brother pa chapter 2, and yes, I can. Yeah, but it's a cicadia and pass it. I'm a commodity. And ya dear Bay Juma. And ya dear Bay Juma. One more name, and until ya no more cabibi, and look where I say Ghana for I can consul. Say, be pesame, so Omama require make cabibiama. Ya be a party nuclear. Sasem noa, ya omokano. You do not hinaka. Canada Japonaka. You do not one more you didn't Boakye. Boakye entry. Yeah, or Jubilee. One of the Eugene Boakye entry. One PIA, no, no, meeting. Some man acquire. Sansam, one more qua, a 2 better hole. Okay, thank you very much. What I say, Madam, one more position near Rudy woman. Because I Ghana for to say, yes, should be as a doomson, a President Mahama and a Dubai. 24-hour economy no me busa question me no benefit bay and a kwa for being free move kwe near what team kura say 24-hour economy magazine 24 economy no e dey and a won being free move hwe sa dum so no e buy na electricity no na ye tua power e car na ye use na ye tua we were paying say unused power na omo kokofar machines bi buy no Sadia no na ye tua hoka annually na ye use this time ye kotoaba ye vote for number 1 ye Dr. Muhammadu Baumia and a parliamentary candidate bia wo Ghana ha bia na wo ye MPP ni wo nyina da number 1 ye be say Ghana for say wo mo hwe na ye nyina na Kufu Addo ni MPP aye enam free senior high school education no education na ye dia ba no wo mo hwe de ye be hwe ni atwa ne maso amankwada ni bebrebu groups ni bi okra na obu ba be ko university. Thank you very much, gentlemen. Dr. Mensa Johnson, let's say Adumo bra my intio yanka pom de honsem yo sabre yadru Dr. Mensa Dr. Wonder yenso yasue ye wo kutwi Guinea Depot ewo na Dr. Mensa yasue eno ewo enkran so ye wo Madina Zongo Junction baby oman FM no wo bia no ama wo ben enkran potom wo ni nyina no wonsa beka Dr. Mensa ewo saa asue ewo dane dame so onumtuni bi tunum bi se nkakaye egugu gidi ase ensuo eninti de bia no etwa se ye ba ne be ye be kakaye o ewo dwuma ane ne pa Dr. Mensa ewo de ma wo eye simple me so mentro ema yare enunya na Omanhene unim ya ye nhwehwemu bi ahunu ade bi a etiti nipa yenhwe obi o wa sabi oman okompa so a na wadon so ne ho eye adia etiti ni papa enkwada ne bebre ama school kura no wontimi nkobi adentia akoda wanya infie bi adunso wanya infie duonu infie obi okra sabi waware awo nanso no okọ impaso a sabi impreduasa no wadon so ne ho eno en wan hwe ya efra no dunso krobo no ntubo nso bi wa oda sabi no asesa ntumago sumye na odi agu nase said be ya adonso no entinsi empanum mesel wo ho na sa yarewe ha na etetiwa bomode so be ba Dr. Mensa ya soye na ye de adura kan obi a odonso empaso no meso yare no ebe free ho hweye efise sa yarewe ebetimi kura ba se sabi enya wo pe eno no enu ntina ma Dr. Mensa ede sasaduro ababontin no se wo eniema bi ha wo a wankasa oda sabi na wo susu daye bia onti ase oda sabi oyoba oye bema na obi no bedi ahyiamu ewo nam mesewa bomoden ne bra Dr. Mensa so ene yemfa duro nkan ebize saade no oye nipa na wo ta so daye no anasa utanya sa eniema no ewo namu a sabi wanhwe ya wadwuma sembeye basa wakwantuo uhunu so sika pato nsam anya dia obehunu so eniema timi kwa chiwma aware etimi sei mesew sawudana wo so daye anasa obi no beda ewo mpamu a bomode so beba Dr. Mensa ya soye ana wontimi ma wo be freyen eno ne atundi se betimi abase sasabi ne duwachi no ope wanim guase ebise wanhwe ye na sasabi duwachi epe wanim guase a hwese de medi nkankan no ogoro wa be compass wo be donso ho enukra na me ka chew eno betimi akofa anim guase kese e dia braw adentia ema wukunu no
o manu so mpewa asem ebi ye sabio enkwara adwonso na maame adwonso ama papa nso adwonso ye de be hye hwan mesew bomodi so betutum nika no aba Dr. Mensa asoye no obeji aduru a wato ne din se sesa aduro na ye mfa maw ne fa ko dware enanso na fe de ho na emo wadwuma sam ne usika sam ne eyina yenhwe obi a omai okasa sebe nanum yinka halitosis yare eye yare a omai ehu papa mese sa yare wei ewo so a wanhwa we ewo so no uhunu gise obi ene ka chew bomodin se obeba Dr. Mensa so ye okasa no anum bon okasa wanum yinka ana sabi ohome na hunu se home na efiri mu ba no sabi eye kankan ya bomodin ne bra ya so ye yanhwe obi nso asabi ne de hye etuagu enubone so enum wo de hye no ba bi a wotuagu enubone so anum akoduru bia no oba Dr. Mensa so ya yade enubone adue bi beka wo de hye no na emma toa so enum enubone ne biu bomade so obeba Dr. Mensa ya so ye na yade aduro krogen eye abibiduro account na wo de hye no enubone no watene ho adi afiri ho yenhwe mema no so asabi wadu nso ani na emoje di akire eye brihezia yare sa brihezia yare wanhwe ya asabi ebekọ akofa ensem kese pi abra wo bema no adentia bra odu nso na oje di akire no eye yare ene wanhwe ya uyenya wuguru ebetwe obema akom wanhwe ya obema ba eketwa wanhwe ya nkwamwa no ebeba fom bomode ne tutumrika ne bra Dr. Mensa so ye hamrad yare eye yare a etiti ma omai eno na ye nananom se osi akwan yare sa osi akwan yare no ebeto oba wodi anu mu ana oba wodi anu kwan anu a esi kwan no entimi mu ama oba no sabi one bema di nhyiamu wo mpaso a ontimi ntoreba ni nyina ye osi akwan yare a etiti ma Mr. Bomodi ne bra Dr. Mensa so ye se wuhia banko ato na so dia mentwintwo na yase peja utoso waka ne bra Dr. Mensa so ye titu se untimi ma ni nyina se ba bia wo bia no ofen ya se kwase ye dia duro bebrewa ye delivery ye free untwa hwe ye dia duro no bebrew ni ya tro se de obesia no sasa duro ye de bebrew de nanum yi nkan ye de bebrew obi nso ane de hye enum nubone ye de bebrew do kompa so asabi na odwo nso hamo de yare a etiti man mema bema ne nkwamo awofom ni nyina no se untimi ma Dr. Mensa so ya ye yan kasa ye de bema delivery man na otutu na namo na odi abrew na ye tro na akwan ene na kwancha wo befa so na ba ye adure na hunu se Dr. Mensa enimide ye ka abibi drop fiko padia metimi aka cho se usa Dr. Mensa ho a na watwa agya wadwo yemfa Dr. Mensa number no entudwa na fe yempeja yemu Dr. Mensa number no eye 0244 92 12 69 0244 92 12 69 ya was 027 11 73 551 027 11 73 551 your number chat is 0532 92 8095 Omanhene Yaw Kotwi Guinea Depot one Dr. Mensa so wo enkan so ye wo Madina Zongo Junction baby a Omanhene FM no ehwa na ewo je nyame penaje no obefre yen ana obeba ya so ye ja bless no one cares. All right, Johnson Amotene nkano enra yentumi amamo nchen kawasem chese na mo twen pa nti emra kai aka 12 minutes me de emma mo amotie amanyofo no mienu nyinada eye MPP NDC wo mo nsem o mabeka de wo so wo kafa ho no me bia ho manatum number no is 0551 931931 and 0548 931931. Give us a call na onso so wadwenkyere fabra mesrewa oba no ama TV and radio no akofom. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Pacho takedi na pesa meka. Me pacho bodin baby akasa free why? Pacho your friend Emmanuel akasa free by my control. Emmanuel me eti anope.
ni NDC fo na ase ewo ye omoye no na omai eduru no ase kana kore excellent for who kuma also my own show MPP aban obaye about pa education dey ba ampa ayade then to education that you need omai you mo boy tele mechanical university let me turn one sack 25 cities my university let me turn one sack 100 cities if you could feel such as you omai me that. Thank you very much. Hello, good morning. Good morning. Dina, I want to show me why. NCP phone call position, you go saying answer. Because I'm going to say, you go position, you go saying answer. What's the man? No, yo, Mati. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello. If I tell you about man, so I'm on some Hawaii. Why in here? Hello. Yes, good morning. Why in here? Morning. By until I don't pay. Good morning. Hello. I call when you. You are going to see that and never man for. One man say, yeah, I go see Mary. Ukraine Tassa and our network. No, I go see a jazz. I go see a casa. The sex education, you know. You see, and when I do, you know, and I could be a year. Hey, this is what almost for myself on top of my, am I your mama, papa, now you're actually. I go see a Mariati. Any of my benefit. Hello, good morning. Where from say? Nana, my meeting on pay. Online, good morning. No. Major also. And Patrona Bumbo Cody. Yaminado. Bajo was Sompa. I'm not so okay. You make a kind of say, if you have to go to you. You make a kind of say, so when you get to my own drink at the manner. I can see that own drink at oh, you don't do that's where you get to move me at that. Okay. Penino Casano, I'm so no. Or can we say yes and also cannot take Fanche. Hello, good morning. If I say good morning. Why ye? If I say Amanda Bra, I saw my soul. You Amanda it you. If I saw hello, if I saw me free, I saw my soul. You Amanda Casa meet you. Amanda, I saw my soul. Casa. If I saw and this in I was saying MPP phone call free. They are going to see at the end. MPP phone and this in now. I say MPP phone call free. So Sabi, Oku free no. Oma ko see answer. Yeah, so. E kwa bia say ya ma ye de ni jemo. Amanfo benefit wo go pa. E je ya say ya nim bibia. Enu president. Ya bet e kokko moti. E wo ma president. E to ma MPP, e to ba. Dr. Bawu ma umra. Ya sa to ma. Obi MPP a o ja number 1 bia. MPP ni bia so cat and brown. Obi antoma MPP ni bia ya tomate. Dr. Bawu mia. Yeah, Twamano. Hey, your friend Dr. Mahmoud Baumia. And your Baumia. I say Bali. Hello, good morning. Hello, good morning. Yes, sir. Why ne? Yeah, no men Timonini, Mount so who did he say? Okay, so free. Wager, my intel no pay Kasa. But so, let's say, what is one of
ọmọ náà bí ẹsẹ̀ ti bá yà ní àkàwé náà ní sẹ́tẹ̀ ọmọ náà ní wá ń ṣe àgbà ńlẹ̀ ẹ̀yìn ọmọ náà ti bá yà wọ́n lè kó má ti bà lọ́dọ̀ ní sáàtì ní ẹsẹ̀ ní ẹsẹ̀ níbi ẹ̀ kásẹ̀ ìmọ̀ àgbọ̀dé àdáfọ́ ti fi ẹsẹ̀ ti bá yà wọ́n hàn kọ́ ẹsẹ̀ bọ́ ẹ̀yìn ìtumọ̀ àti bá yà ẹ̀nà wọ́n ní ẹ̀nà ti sọ̀rọ̀ àbẹ̀tẹ̀ wà fún yẹ kó wọn ẹ̀sìn ẹ̀sìn kọ̀ǹtìtì ndc ẹ̀sìn 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 ọmọ ẹ̀kọ́ ìlú máa nọ sí ilẹ̀ ẹ̀dẹ́gbà wọ́n ẹ̀ka ndc fún ọmọ tẹ ọmọ ẹ̀yà ndc fún ọmọ ẹ̀fẹ́ láti ẹ̀lẹ́ ti sàmà fún ẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ ìlú ẹ̀yà ní ìṣẹ́ ìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ sí ẹ̀sìn tí a ti lọ ọmọ kọ́ mẹ́rin wọ́n kọ́ ọmọ mi sí ẹ̀sìn ìṣẹ́ bàrà ọ̀pẹ̀ tó àná. Okay. Hello, good morning. Why are you? Ayasra Martin, Kasa Free Wasafra. Martin Kasa. The part of the Martin Kosu yet you. The part of Sompa. You are live on Sompa TV and radio. Okay. Namuatam Guari, the point. Oh, Ade. What's it Moasam Day? I'm not say. If you want them Guari at the point. Oh, as of now, what's the one I am Moasam? Yeah, but I buy my another Ade Mayani. I was a Moasam Gua. Oh, I almost far quite be so now. What I can't send me. Oh, yeah, I'll catch you say. Or person can say, and cook on me. You can't say, and confirm me, but you catch you be so in I'm Moasama. Yateni. A very nice way of coming to insult somebody. Please, you can use any other word. But don't say Moasam de koya. A woman say waka say wudi jina so ne nkokosem ne you know about Mr. Mo. Obetima ka say ntakraboa de koyi. Waka say Moasam de Mr. Mo. Mama ya ma ye kasa honte. Ni de kwaso. Hello, good morning. Good morning. Me ba cho wan ni. O ka say free hin. Good morning. Me ba cho me tie TV no o ka say free hin. You can say free. My tie wa no peka kasa. Me te won kan kasa. You can say free. Now why na ma ma better than this. That's it. Okay. Okay. And you can't correct it, about accountability. Because any of you, Oma, when you make mistakes, after that, you became mistakes. Because again, you know, who do like you do president of the judge. I have found to. And you never do, Oma, until you go away. A trip about to receive almost another woman. Only yes, you can't be a general. Why are they just like Obama? I really, I don't want every other because they have to tell me, hey, my wife. I really have to have that problem. Yes, they just don't want to have that problem. What I don't do to the okay. Thank you. Hello. Hello. Dr. Mahmoud Baumia. Because of fear education. Yo, Mate. Kasegu or the Kakraba. Hello, good morning. Hello. Pacho Wanye. Majo, I'm on so by you. And this is one of whom I said, yeah, on the Bagan or the Maya. If you are Munya and as you told my power, I want to ask Maya. I was before I yes to try, say the question, you know, and that's about my before. Now, and this is the one for that. Now, very morning. That free SHSE. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. When you? Ishmael. Yo, Ishmael, no chat to honor Yamfa. Bibi ankwa wiye mami nti o we de mesro na anopai ni di yaw pa adai ndc ni na abia me di yaw pa wo ndc ho se ya me tani ti o program
And this in Peninfo Mobile almost. With MPP for MPP for me, some money passum pie. But and this is what you better some could do better enough the quiet attendee. And you be a bobiana. Mintis Hanley Manase. And one person at night, there be a battle year chrono. A battle, I was a man and someone a mudda home man crofo. Attempt getting the never bought me a club on my enemy. Omanhene Yaw. If you say honorable, or Kasai, or Kasa, Semekasa Monko, and Gusiadia, but I'm saying no pie, and or can say Monko position, Amungusian Yansa. I know from Brejo, or yes, I know Kasa. Honorable Kyoko from Pomene, not Safia. He doesn't speak like that. Until if something of this nature, excuse, let's let it slide. I was for me the see her. Na fancy ni abedwa for betrase e de agudi mu sem abremo na we a big shout out to Osewayo free UK Aba bright chief executive producer of Ade Akye Abia say anopa wutie program no na omautiri nkwapa say ye mawakwaba all the way from UK United Kingdom from London. Nim say ujumadi bi a obedi wo Ghana ha na kutitiro Kumasi no Awurade nto supangu so na onhyiraw. Once again, welcome to town. Osewayo from UK. Akwaba pa. Bedimu esi hanomo.